Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go semoya ka Dr. Makgabo. Gomme ke gopela re le subscribe, le like channel ya rena, le gotle notification bell, le share di-video tša rena le batho bao le ba tsebago. Ke a le leboga. Okay, today ke nyaka re bolela ka ditoro, mehuta ya ditoro, tsela tša go fapana tše le gore re lora ka tšona, ke ditoro tša mohuta mang, ke ditoro tša mohuta mang, okay? And then more number 5 ke na le out of the body experience. So ke tlo bolela ka out of the body experience, ke tlo bolela ka di-lucid dreaming. Mo ile gore ka nako ntši out of body experience tsamaišang ditoro tše le leng gore re di bitša gore ke di-lucid dreaming. Lucid dreaming ke toro e leng gore e very very clear. O ka re o tlhaletše bioscope, o ka re o tlhaletše a movie, ke toro ya gona. And ka ra toro ya gona o kgona go tšea di-decisions, o kgona go acta, o kgona go dira eng. Ga ile gore ka ra toro ya gona gona batho ba go tlhasela goba diphoofolo tše di itseng di a go kitimiša, di a go tlhasela, di nyako go bolaya, o kgona go tšhaba, o kgona go decide gore wa tsakeng e re ke fofe, wa fofa, e re ke khute kae kae, wa khuta kae kae, ke lucid dream. Akere ga e tshwane toro tše di normal tše e leng gore go lora batho ba le ba go kitimiša, a ona control of your body, a ona control of your mind, you can't make decisions. Le go bona re nka tsena kwa ka khuta, but monano we ga o be gona, ga o tše action, then lo tšela di a batho ba le ba kgona go tshwara, ba go tlhasela mokgwa ba nyaka go tlhasela ka gona. Akere so lucid dreaming ke toro e leng gore o kgona gore batho ba le o ka ba tšhabela goba o ka kitwela wa ba fenya. Ke lucid dreaming ke toro e leng gore o na le control mo go yona. So out of body experience, everyone will experience out of body experience. Ka mehla ge re robetše go robala mmele, spirit sa rena ga se robale, spirit se kgona go tšwa mo mmeleng wa gago, wena o ile ka boroko o sa sekwe. So se ka tšwa mo mmeleng, sa tsamaya ka mo ntlong, sa tsamaya ka mo jarate, ke mo ile gore tlo kgotša o lora o le ka mo ntlong o dira something, goba o lora ke bona o robetše gana mola, and then mothakathi a tšwelela, motho wa go loya a tšwelela, a ema mo lefaster, and then o mmona mola, and then a bona gore o mmone ebile wa tsoga mola, motho la se no bona gore o mmone a tšhaba. Ke di out of body experience tše le gore ke ditoro tše le gore di tliša ke out of body experience. Akere and then ka ra ditoro tšeke rena re le batho ne, everyone o kgona experience out of body experience. Akere and then motho le gore ga a loyi, ge spirit se la se tšwa mo mmeleng wa gage, se tšwa through the crown chakra, se tšwa through the crown chakra. Akere and then gantši batho ba go loya ba e dira yona out of body experience, ba e dira intentionally. Ga ba e dira intentionally bona, because bona ba e dira through dispel tša bona tša boloi, ga ba ya go loya batho ga ba tšwe through the crown chakra. Ge spirit se la se tšwa through maoto, se tšwa ka maoto spirit sa bona, ora ge se bo santše se ka mokgona se tšweleng ka ona ka maoto. Gona batho ba ile gore ge ba loya ge ba ya go seleka ba tsamaya physically, ke mmele ba tšwa physically, go ba le ba ile gore ba šomiša spirit form. Ka tla ke le botša story se seng se le sa le ka se experience mo e leng gore ke be ke dula fleteng ye nngwe, and then gona le motho mongwe wa moloi, ke tlo le botša story sa nna what was happening. So ba e tšwa physically this lady, so but then gona ba ile gore ba kgona go tšwa ka spirit, ba tšwa in a spiritual form, ba tšwa ka maoto, ga ba tšwe ka the crown chakra, okay, because ba ile loya. And then ka re ga toro tše di soke ke toro e leng gore nako nngwe spirit se la se a tšwa, ge se tšwa fela o ka se gopola ka re gantši ba lucid dreaming. Well nako nngwe ka no se e gopole toro ya gona, kudu o ile gore go na le too much negative energies around you, o ka se kgone go e gopola. Akere se tšwile spirit, and then ka se tšwela mokgone we ge e le gore wena o motho la o se ke cleanse, o se protecte mmele wa gago, your physical body, your spiritual body. Ge spirit sa o se tšwile o tlotse yona ka se tšwile, spirit se in a body form. Akere kore se tshwana le mmele, ke eno ba mmele go feleletše, but it's a spirit. Akere ga se the physical body. Ga se tšwela mokgone la o bona o ya kae kae kae, kore o ka ya anywhere, o ka ya everywhere, e ka ba kgole e ka ba gaufi, o ka ya because it is in a spirit form. Akere and then ge le gore ga se o protect mmele wa gago, ke mole tlo kgotsa bile o lora toro bona batho ba o kitimiša, maybe o lo le kae kae o ke tshepelela kae kae, spirit sa sentše se roma around, sa kopana le group ya baloi goba ma-satanism, ba go bona gore wena ga o loyi,
wena and ebile ga spirit sa ga se protected ba decide go se tlhasela, and then ke mo le go khotse o phela o lora o ketimisha ke batho mme batho bone bile ga o ba tsebe ke batho ba le re kopane le bona in a spirit form batho ma ba o dira tse ba o dirang tsona o kopane le batho ba go loya ba ile le bona the way in a spirit form akere ba go tlhasela nako ngwe o lora o robetse le motho mme bo mo tseba mme ga o mo tsebe. Yes, ntho ya dirala ka nnete spiritually ba dira dilo tseo in a spirit form o sa protect your body, o sa protect your spirit, o sa protect motse wa gago gore ba palela go tsena akere. Okay, and then ke tla go number 7 ditoro tse le re di affecta ke what we call astral projection. Astral projection it's only the out of body experience but di a fapana. Out of body experience go experience ge spirit se la se tswa mo mmeleng se tlo ba in this realm mo lefaseng le la rena o ka se ke pone o le kae o le in the parallel lives or eng o tlo ba mo lefaseng la rena. That's why gantsi ka out of body experience o tlo khotsa o kopana le batho physical people in most cases akere a se gantsi ka khotsa le go experience di spirit eng o ka goba dipuku a se gantsi ka experience le tsa mohutunong o ka experience ntwa tshwane se le gore let's say karatoro o kutora o le kae ka motseng o le gore o haunted. Yes, and then o ka gona go experience that wa khotsa karatoro ona khotsa me bona le sepuku wa gona dintwa o tshosha ke mo le gore ka experience but out of body experience o ka mo lefaseng la rena ga o khone go ya into the spiritual realm. Then ka astral projection ke mo ile gore spirit se la se atswa through the crown chakra and ga se tswa se gona go ya into the spiritual realm akere ke mo le gore ya neng re tlo boela back to portals ga ile ra se bone video la ke le portals ke tlo gopela re o bone ke le ke tlo dira part 2 yana mo ile gore ke tlo bolela more ka tsana more details into portals or in the portals o khona o kra di phofolo tsa mohutamang di beings tsa mohutamang akere beings akere now we are human beings re batho but then gona le di beings tse le ke di beings ga se batho but ke di beings akere because di na le body itseng but go tshela o khona bona ke motho o na le tlhogo ya eng ke phofolo itseng ke tau ina le tlhogo ya motho those things akere. So in the very experience astral projection spirit se tswa mo mmeleng se ya into other dimensions ga ya into other dimensions akere se ka tsamaya sa ya into other realms as well akere. In the realms rena le mo ile gore o khotse le ke the dark realms mo ile gore ke le sufi fela mo ile gore batho ba ile ba ke polaile most ba gona batho ba ile ke dipuku ba gona ba khone ya into the light akere gore ke the dark part di demons ra tswa demons keng ke tlo dira video ka the demons ke explain rona now what do I understand about demons nna ke bolela ka demon ke bolela ka eng ke gore wa ka tsebo yaka demon ke ntwa mohutama o blore in the dark side akere o tlo kra le batho ile re se mthona o bolaile ga botlhoko o ba sa direlo tse dimpe o khule le gola botlhoko goba o tlhokofetse ga tsebo rena o tlhokofetse o sa le a roaming spirit o re in the dark side o kra like the roaming spirit maybe the earthborn spirit jalo le other beings akere tsa tshwana le demonic forces o ka di kry jalo akere. And then ka nako ngwe spirit se la se gona go tswa sa ya into the light ga se le into the light ke mo ile go ka khotela gore se gone go ya mo ile gore your ancestors ba ditse gona akere o khona go kopana le batsedi ba le ba tlhokofetseng bo go boragolo ba tlhokofetseng o ke pona yona le bona le thabile a very nice place akere ka nako go khona ke pona o le into o ile le godimo ona video mo sala ka e dira ka ba le ka experience this out of body experience. So that thing it as a vision akere but it as a vision and then ke pona ke le in the other realms akere mo le ke pona ke le godimo. So o khona go through out of body experience o khona ya le godimo o khona go bona di ascended masters jalo o khona go kopana le motho le nna ba bantši ba mmitša ke Jesus nna ke mmitša ke Yeshua
ke na le reason why ke mmitsa ke Yeshua ke tlo dira di video ka tlhalosa rona why this person lebitso la nnete e le Yeshua and why this person picture yela ba ishumisha kwa kerekeng yela re tsebang ya monola le go matlho ma blue monola o mo very very handsome ga se yena Shwena ke tlo tlhalosa ya ka dingwala tse le gore ke di badile a ke rene ka bolela ke tlo tlhalosa go rona picture le o bonang yela ba ibeleng kwa ba re ke Jesus motho like ma picture like ya mang and then lebitso le Jesus lebitso le botse le ra go reng ke lebitso la mang a ke re gore o bone gore o tsebo rena o rapela jwang a ke remember nna mereka ka kono go fa di advice gore go tlhalosa ka mogolo re tla ba ke file ka gona ke bontshitse ka gona a ke wena you are as a person as a human being you have free will a ke re change mekgwa ya gago change ke re ka go change eng no nna ke mo go tlo no lemosha tse ba re ke tla ke di lemoshe and then gore wena o tlo believer it's up to you or I don't believe it's up to you or wena make your own decisions okay so ke tla ke tlo dira those type of videos so o khona go kopana le bona batho ba modulo di ascended masters a ke so ke yona astral projection toro tse le di ke astral projection and ka yona astral projection o khona go ba le toro tse le gore o khona ya into the parallel lives earth ga ile so le fasile la rena le ke re bitsa gore ke earth gona le mafasa mangwe ga bona le earth tse dingwe gape tse dintši mo lefaseng why because the dimensions ke tse dintši the parallel lives ke tse dintši ke tlo dira di video ka tsona ka le botsa ka di parallel lives ka bolela ka di dimensions a kere ge ke le so ke le go magabu ke le mo lefaseng leke ke le re le go mo go lona ka se sebaka a ke le ntse ba ka mogoleng tsebang ka gona gona le mafasa mangape mo ile gore ke gona ke a phela ke sa le go magabu ntlo ya gona e sa tshwana le yona yeke ke dulang ka moara ga yona le my physical body is still the same as no mtelele ke no moshoti ke na le mmele I'm still the same the very same person mo ile gore bo showing ka krobetši and then through astral projection kaya into the parallel life okay ge ke o fitla ka mola go kra bana ba ka go kra motse wa ka ba ntebela ba tlo no khotsa ke le the same person ba ka no bona ka behavior wa khotsa maybe ke behavior in a certain way wa khotsa le ka re ga bophelo bo bana jalo maybe a ke ji chese a ke nwe meleke but in that realm ke a dija okay so ba makala wa khotsa le ka kwa le fasilele ke a dija then a ke re na ka mo ke leng ka ona ke dija ge ke ile ka kwa ke etetse ka kwa ne and then bana ba ka tlo makala ga ba mpha cheese ke re no a ke ji cheese a ke ji meleke batho ba makala rona he go thoma dinga sa ji meleke go thoma dinga sa ji cheese and then all a lenka kwa khona tla ka keno because we are not supposed to tsona go ba in the same lefase a re tsona ba ka lefase le letse together at the same time the law of the universe ga idumele ga ra tshwanela a ke go ka khotsa re le ka ra lefase le letse together ke ntse le ba tlo bitsa ke a doppelgang gore one of us ke a doppelgang ko mofeng o latlileng a sa tshwana go ba in that ka mola lefaseng le and then ke tlo dira another videos ka doppelgangs ka le botsa le ka di story tse le gore ke di badile ka tsona well doppelgang le nna sa le ka experience this year I saw a doppelgang this year so ke tlo le botsa ka taba ya gona le bile ona batho ba ntshwele re ba consult ba ile gore ba boletse ka di doppelgang re ntse re consult mola motho a bolela re what's again ke bone 1 2 3 within few seconds ke bona the very same person o sa apere the same way but ola o ile kua o ke wa tsena ntwe le ra e kgonagale ke a doppelgang so we need to know about these things o khotsa go phela le motho mme bunyane le ena le molekano wa gago but o khotsa go tšile uwe wa le mo ga se yena se the right one o ke doppelgang ya gagwe maybe yena o ile into the parallel lives re a jwang into the parallel lives through portals so le tsa portals o khona go cross a portal bošego robetše through the dreams tša tshwana le di astral projection portals ke ba le story tše dintši tša batho ba le ba kgonne go crossa portals o tse gore go crossa o tla ba o se aware wa ke tshepelela ya kae a ke re motho ka ra koloi wa reila o ba a ya chemist-ing e itseng a ya go reka medication a ke re and then ga ntša reila mola then o kwa energy nyane ngwe itse mara a itše le tlhogong wa subelela wa phaka mola ga a tsena ka mola o khotšele dilo different o khotšele gore ga a fitlha mola a tsebang le chemist no gapa ga e sa le chemist no ke hotel wa makala hey kganti mo ke chemist no yes there was a salwa ba chemist
mara yona ga e sale chemist e thubilwe ke eng motho mo kgona ya into parallel life like se seng story se ke se badileng motho o robetse akere and then wa tsoga fro santifa mola a ba robetse o ile into the parallel life a sa tlhaboya wa le mo a robetseng ke doppelganger ya gagwe yena o sale into the parallel life wa tsoga fro o dua di-breakfast ke yena le bana ba ga le molekane wa gagwe mara kore o makatša ke behavior ya bona a sa tlwaele ba behavior ka mogolo le bona ba makatša ke behavior ya gagwe wa sepela o ya mmerekong o ya ka office ya gagwe wa tsara okay yena office ya ke building number mamang office number 13 ke no for example ga tsena office number 13 ga tsena mola lebitso le lengwa dileng mola a se la gagwe o lata secretary ya gagwe secretary sale the same because ntwe diragalang in this karal fast like leng go lona ka mola ga parallel life ya diragala same thing di ka no fapana here and there but same thing o kry secretary la gagwe secretary ya motsa no gape wena o kry le promotion o lebetse gantsi a ke mane ke be ke re kuka dilo risha office number 54 wa thoma re ditsebe wena o gopole sela o gopole that promotion o ba o fitla go ba ra wa wena o resignile last month a ba tshwana o ba moki mara wena karal fasinela o phela ka ra lona a so to resign in this karal fasileke le o le ka lona ga ni jalo o resignile wa thoma re ditsebe and then ke ba le story tse di sheba tshwele they experienced yona parallel life and then ba khona go boya back into their normal life ba khona go tlhalosa story ja bona re this is what happened to me why ba dira so ke nthola re ba le mshe batho guys this is what is happening maybe lone ka utragala this thing and then go yo boa back wana la maybe no ga fana go jela ya bane o bosa gafe le batho le bona ntse ba makala rona gantse motho why behave like this utragala nka yena ya ba re we experience just something that time ga se bogafi we experience just something. Okay, and time travel ne time travel is different because time traveling ke ntho le motho dira physically ka the physical body akere ga se ntho le re etla through ditoro ke ntho le re e diragala physically well le yona visit go etela into the parallel lives gantši e diragala physically ka nako nngwe e diragala physically ka toro ke mo ile gore o ka ya like o robetse through astral projection but ba bangwe ba kgona go ya into the parallel lives motho ana tsene through a portal a sa tsore ke a portal this thing wa sepela o ja woko o ka mo ditlhareng o nyoko connector o wa ke grounder o ipetsa o nyoko connector to you know mother earth jwale wa ke grounder o ja a walk in the forest wa mhlomwe mo parking e itseng and then ya ba rona gana mo sepelang gona gona le portal ga re tsebe rona le portal ya ba nako tso o sepelana mowe portal le ya bulega and then o ga re wa sepela wena ya ba no tsene ka ra portal o tlo makala gore phafara o kupona o le somewhere else while everything we bona on the other side it's one exactly linto we bona mo on this side gore it's one le se o le mo siponing sa gago o kitebeletse mo siponing akere o le siponing sa se le mola o kupona and then o bona the background lo tshelo di ka mo morago ga gago go ba around you lo tsana tsana ndo ba exactly the same ka ga siponi sa gago so ge o tsene ka ra portal o ya on the other side o khwetsa ka nako ntse o khwetsa same thing go ba yes o khona re tsene ka ra portal e be ntela gore o tsene ka ga spiritual realm ka ra realm 18 then o kra o le somewhere different re mo as you into the parallel lives but we live into something different akere ke fela ke ba le ditoro tsa di astral projection akere tse lore they are very very vivid akere mo lore gantši nna ge e intragala a ke plan ile gore no I want to astral project or something it just happen naturally and then in most cases it diragala ge ke le on the alpha state ya boroko the first stage ya boroko akere and then ke go spirit ka se ka speedinyana ka se just ka mate ka speed boom ke energy akere it was very very fast akere you can't even think about it and then but ge e tswela mkhonela but o khotse lore ke sa ke kwa akere exactly ke tshwara ke boroko bo deep my conscious mind is ali active I can still feel my body mompeteng but spirit is ile into another realm go ba kai ke o khotse ke bona
ke le pleke nngwe kara garden nngwe botse kudu, everything is green, mabloma ma botse kudu. On the other side, on the left hand side, ke bona metsi kore ke noka goba lewatle kore wa tsa keng a river, a very beautiful river. Metsi ona a sepela smoothly, ama blue, ama botsana, ma clean. On the right hand side ke bona thabeng o kgolokgolo e botse ya go kgatlhisha mola, and I'm alone ke nna ke itseng go no kwala melody ya dinonyane wa bona diphoofolo tsa ka mo like the insects, you know, these things tse lore go na le ntho ke mphoyele ya balosi o tlo di kwa ka mo tsebeng ya gago. And then ke tla re ke sala gana mo, then maybe ke bone something, maybe ke bone leru, ke bone ke lebella godimo ke bone leru le tja shape ka le tja shape ya motho so or something ka letla mo gonna or something. Then ka kala re ke bona ntho le hore ya ntshosha ena malone, then ka gantši ke tlo wela back, and then ka kgona go phafarega go tšela hore le rulela le ntshishitše, and go tšela hore ke ndirulela maybe le representa mangwele yaka ba batlo dira something jalo ka nako nkgona bona like lo tsa tshwana di-dragons again, maybe ke dirile something se le re squatisha mangwele yaka, and then ge ke o lebelele kwa then ke bone le di-dragons ke di bone di kwatile di tla mo go nna ke tlo punishiwa, then shimola ke phafara ka speed again. So these dragons ra tsa rona dragons tse lore they are on the light again, and then what about lore they are on the dark side. Dealing on the dark side obviously ke tse lore they fell from above, tja tla mo lefaseng tja phela mo lefaseng tja dira dibe jalo tja tla isha batho jalo mafelelong maybe o tla nako tse lore di a gwa mosti di hwile ka nako ya metsi fula jalo, and then obviously tlo ya into the darkness akere ke dragons tse lore go tlo lora tore tsela tsa go tshosha dragon yona e tla fela e tla ile dragon ya go tshosha jalo akere. So re gopela rena le the fallen angels, rena le like the Nephilims akere, rena le the watchers akere, le jo santse re understand of na keng, re santse re understand of na demons botse keng. So that's why ke tlo dira video ka tlhalosa rena nna what do I understand about demons. Nna ke kusheng ka the fallen angels, nna ke kusheng ka the Nephilim, nna ke kusheng ka the watchers jalo. Okay, so ye ke like ke bolela ka in the physical form akere ntho ile yo diragala physically wa shopong boom o tsene ka ra portal, you are somewhere else. Ye ke ntho ile hore e tla physically I tla through toro akere. Yes nako nka ntla ka toro during the astral projection, but ka yona obviously you will come back always akere. And then ge ile hore o dira astral projection wa ipotsa hore I want to experience astral projection again, and then wa ke prepare or we experience make sure you don't do it for a long time. Ge tla physical kore ge tla naturally through toro you will come back, it won't affect anything. But ge le wa ikemisetsa hore I want to experience it, I want to do it, make sure we dira for a certain period, maybe ka no certain alarm we dira for a certain period, cause go ka dira for a long time wa sepela ka ra mmele wa gago for nako e telele o tsebe gore ge o ka re o ntse o itira mokgone ya bane wena mmele wa gago ga o protected, your spiritual body is not protected, ga o cleanse energy ya gago, well o tla kopana le baloi ba tseba gore wena o dirang, they will cut the cord. Cord ke like a string e leng gore e mo mokhubeng wa gago, e connect your physical body to your spiritual body. Ba ka khatha the cord, ge ba ka e khatha spirit sa se ka se kgone go boela back mo mmeleng wa gago. Ke ntho tlo re go sa re tsogara mogodi tja tlhokofetše. So gona story se seng ke tlo se share le lena se le gore e sile sa disturb ke tla ke cleanser, I'll go through it again ke tlo se share le lena ke sa motho e leng gore ba re beile moruti goba nka no re lengelo ile Satan a se gala tlhokofetše motho wa gona ke motho wa tshwana le nna le wena gane ka mo lefaseng la rena akere ke tlo botsa story sa gage everything ka yena akere. So ya ba nako we o be a nyokolwa le moruti o mongwe, moruti le gore o rapela very strong, o believe mo go modimo the divine power akere, o nyoko o attack moruti ola gore e me a bele gore o bolaya moruti ola, ya ba gore o tswile mo mmeleng wa gage ka mokgwa ba tswang ka ona ka mokgwa ke le ngantši ba tswa ka maoto o dira yona astral projection o ile o attack moruti ola spiritually. And then ya ba gore ga ba le gana mola then moruti la bolela o re di be di boa until a bona Jesus a etla mo go yena, and then a mmotsa gore khatha court ya gage o ka khatha court
o tla gwa motho o pala ko tsena ka ra body ya gagwe. Then this moruti a dira exactly the same thing, a kata court o la palla ko tsena ka ra body ya gagwe, o la ga tsepela o tsena ka ra body o palla ko tsena ya ba re tlhokofetse. A se ntwa gale e diragetse this year ge ke gopola ga botse ke this year last year gale e diragetse ke tlo le botsa story sa gona. So mo go number 8 ditoro tse le gore di ka tliša ke past life goba ditoro tse le gore di ama your past life. Akere nna ke le so ke believer in reincarnation, ke believer gore our soul, the soul lives forever. Soul ya ka ke le so it lives forever, the soul doesn't die, soul e phela forever. Akere ge ke tlhokofetse today go tlhokofela mmele wa ka, my spirit, my soul, they are phela, they will live forever. And then after nako e itsenye go tswa go nna go tswa go soul ya ka ka nako e ke le in a spirit form or nna ke decide jang if I want to come back again, and then is gale nka belega gape maybe into the same family or into a different family. Ya go nna ke belegwa into the same family or a different family ya factor ke my date of birth, how many times my last date of birth, how many times ke le mo lefatsheng neki ke belegwa into the same family, ka mo family, the same family. Wa kgonagala gore let's say today ke na le ngwana a ke potse gore a ke for example ke ngwana ka today maybe ke na bana ba babedi mongwe ke Sarah o mongwe ke Jane, and then wa kgonagala gore in the coming reincarnation ge re tlo belegwa gape re boa gape mo lefatsheng Sarah a ka no ba motswadi wa ka wa kgotsa le mmaka Sarah o lantse le ngwana ka in this lifetime, so in the coming lifetime o kgotsa le Sarah ke motswadi wa ka jwale nna ke nna ngwana wa gagwe. Go na le letse le gore ke di dirile Sarah ga ntse ka ra bophelo bo ke bane jalo akere, and then Sarah o tlo mphanisha in the coming life, letse la ke mo dira tsona o tlo ntira tsona as my parent. Maybe ka ra this lifetime ke be ke le too strict goba ke be ke kgetholla bana Sarah ke sa morate, in the coming lifetime Sarah can do this very same thing to me, ke dilo tse di ke di karma. So go kgonagala gore ka ditoro o visite one of your past lives. Ge re le so o kgotse le gore re phetse maphelo a mangwe a mantšintšintšintši, well nka no tlhokofala today maybe ba tla kgotse le gore ke tlo ba reincarnated maybe after 2000 years, o no dependa le spirit sa motho rona ka nako no a se no tlhokofala spirit se ile kae sa ya kae akere, and then spirit se ke se decide le go ya into the light neng ona spirit e dingwe motho ona tlhokofetse ga sa tlhokofale go la botlhoko but a kgotse le gore o tšhaba go ya into the light, o tšhaba kganya yela goba ga a sa tlhanye go ya into the light. This person still o sa nyako ba gore o sa le attached to this lefatshe la rona le ke re le mo go lona, ga le attached to lona too much a ka se kgone ya into the light, a ka se tšee that decision ya into the light. Ke mo ile gore tlo nyaka di-mediums ba profeta motho a rapelelwe gore spirit sa se kgone ya into the light. Okay, so o kgona go lora, o kgona go visita your past life akere wa bona something to tsa go bontsha what happened in the past life, gore mo ke ra re ba o bulela buka ya bophelo akere ba buletse bukele ya maphelo, buka ya maphelo ne o ilebeletse, and then page o tla ba o e butse, and then go ilebeletse it's either wa bala goba dilo tse di tla mo wena as if o lebeletse a movie. So wa kgotse le gore why o bile le tsora mohutonowe, maybe there's something se le se diragala ka ra phelo ba gago dilo ga di sepele ga botse akere, and then go na le di-curses e kgona go bontšha ka toro la gore na di-curses tše di thomile kae, maybe di-curses tše di thomile ka the year 1754 something was happening, and then yona ntho e nne diragetseng ke yona e le gore ile ya tliša di-curses ka mo familing akere, e tlisitše di-curses ka mo family, and dilo tše wena di a affect and di sa tlo affecta bana ba di sa tlo affecta your coming generation. Why ba go bontšha ntwa mohuto e so mangelo a gago ke nto la gore gore ba choose tše wena gore o kate these curses, maybe go na le di-karmic debt tše e leng gore di santse di patelwe, re dirile dilo ka mokgola di bileng ka gona, and then ba choose tše wena gore wena kwana o santse o patele this karmic debt gore generation ao e kgone dilo di kgone go change ka mo generation, dilo di kgone go ba kaone, di-curses tšela di sepele ka mokana ga tšona.
Okay, like for instance, let's say maybe o phetse ka bo ma 1914 ka nako la the Second World War, maybe o bo le leshole ka nako nngwe, and then o kgone ho bona o le mola o le bosholeng le lwana mola motho mongwe a o thuntšha shole lengwe le o thuntšha go ba le bomb, and then o tlhokofala. So o kgona go bona ka yona this past life a ke re di amana le past life a kgona go bontšha wena in the past life o bo le mang o bo o dira eng, and then how did you die. So toro tša di kgona go bontšha rona o tlhokofetše jwang last. Ke yona toro tše di amana le the past life. Ke eng into o e dirileng in the past life e le gore now e ama your current situation. So e kgona go bontšha gore o tsebe gore okay bothata bo thomile kae, and then go ra gore bothata bo ke o tlo bo solva o swantse o bo solve jang gore dilo di kgone go sepela ga botse. And then mo number 9 e le gore ke the last item, the future life. Toro tša di kgona go bontšha dilo tše di tlo bontšha dilo tše di tlo dirala in your future lifetime. Ye lona sa amana le reincarnation. Okay, di go bontšha gore yes, you're going to be reincarnated again, and then o se no ba reincarnated again o tlo tla mo lefaseng as this person. Okay, and then maybe ganjalo ke le Mosotho ke le so o kgotse le gore in my coming reincarnation ke tlo tla ke le lekgowa, maybe ke tla ba ke le lekgowa la England o ba la kae go ba lana mo South Africa, o ba ke tlo ba the next president, go ba ke tlo ba eng, go ba ke tlo ba a physician, go ba ke tlo ba a geologist, go ba ke tlo ba something. So e kgona go bontšha o ba mohlomongwe in my coming reincarnation ke tla be ke le motho wa o diang wa go roka dieta ke lokiša dieta wa bona ke lo tsena ba bitšang ge batho motho dieta di senyegile o tliša go nna ke lokiša dieta ke a di roka. E kgona go bontšha cause ka mehla ge re ba reincarnated re a choosa gore na re nyako ba eng, why re choosa, why ka nako ntšhi re sa choose go ba bahumi ka baka la gore soul ya rena ge e le moki akere e tlile go gola, re tlile go e godiša. O ka kgotse le rona ka mehla ke tla ke ba reincarnated ke nyako ba mohumi, ke nyako ba president, ke nyako ba the queen, the daughter of the queen, ke nyako ba the princess. Go ra gore ke ilo phela a soft life. Ge ke phela soft life a ke kgone go ba le conscious, ke ba a soulless person. O ka re ke ba motho la go tlhoka soul, no ba mmele wa ka ona soul, a ke kgone go kwela motho mo botlhoko. I don't have empathy ka baka la gore ke gola ka ra manobonobo ga ke tsebe tshokolo. So no bona motho mongwe mola sokotse o no mmona as letlakala a o kgone go respecta motho mongwe. That is why ka nako ntšhi re ba reincarnated re choosa go ba gore re choosa maphelo a ke a batho ba o sokola mo e leng gore ge e le gore ke sa tlo huma lehumo la ka ke tla ba ke le bereketše, ke tla thoma fase ke a choosa rona I want to start everything from the ground. Ga ke nyako belegwa ka lapeng le le gore ba humile ba successful, ke nyako belegwa ka lapeng le le setlhana mo e le gore ke tla gola ke sokola, mo e le gore ke tla tlhalefa ka kgona make the right decisions. Then whatever ke tlo bang le yona ke tlo accumulate mo lefaseng ke tla ba ke šometše ka matla a ka, and ke šometše ka tsela ya maleba. A gona anything e le ke tlo e dira e wrong, a ke tlo gata batho bangwe di-cons gore ke kgone go accumulate dimpho tša ka ba mahumo a ka. Ke tlo phela ga botse gore ke kgone go manifest, maybe in your past lifetime no sa kgone go manifesta dilo akere ka baka la dilo tše bo go di dira. Maybe in my past lifetime ke be ke seba ke le motho wa masebo, ke khesa batho ke ba lakaletša madimabe jwalo le jwalo. Now o kgotse le gore after ke no tlhokofala and then during the review ya bophelo ba ka ke kgone go bona diphošo tša ka gore no ish ne ke sa phela ga botse, ke kwisitše batho ba bantšhi bohloko, ke blockile di-lucky tša bona, ke dirile di 1 2 3 1 2 3, then ka choosa gore okay in my coming reincarnation akere ke nyaka go belegwa ka lapeng le le gore ba sokola, ke nyako go gola ke sokola nako ngwe kgotse ebile robala ka tlala goba re ja borotho ba tlhoka majerine. Ke nyako ba le empathy, ke nyako developa empathy, ke nyako tseba ko botho ubuntu, ke nyako ke thuta ubuntu, ke tsebe go respecta motho mongwe, ke tsebe go feela di-feelings tša batho bangwe, ke tsebe gore ke dikwe ga motho a kole bohloko, ga motho a sokotse ke kgone go feela the pain, and then by so doing ke godiša goba ke matlafatša my soul. And then ka tseba gore okay I was not able to manifest in that lifetime ka baka la pelo ya ka empe, so ke nyako ke thuta go manifesta, so gore ke kgone go manifesta dilo tše di botse then o ra re ke santse ke be le a good heart. So e kgona go bontšha
toro tša o kgona ba le ditoro tše le gore di ama your future reincarnation mo le gore wa ke preparela for your future ba o bontšha gore wena in the coming reincarnation this is what is going to do again this is what is going to happen to you again and your children ba yo tla ba phela le bona ka nako e nngwe so and then o bona gore okay in my coming reincarnation bophelo ba ka e tlo ba bophelo bo botse e tlo ba bophelo ba go tlhakatlhana ke bophelo bo le gore a ke borate ke phela maphelo a se tsebalege jwale le jwalo maphelo a bootswa jwale le jwalo goba a go utswa okay and then ya ba ntela gore bophelo bo ke tlo bo phelang in the coming reincarnation bo affecta ke my current situation then go ra gore the universe ya mpontšha gore go na le something se le gore wa se dira se strong in this lifetime you need to change it right now because into you affect your coming reincarnation so ke change dilo tša ka life ya ka gane jwale ke change my destiny right now for my coming reincarnation e be a better one o se ka kgotse le gore go na le di-karmic debts tše le gore di affecta my coming generation as well okay ke tšona ditoro go ya ka mokgwa nna ke di understandang ka gona ba bang le tlankganetša mo lenkganetšago ba bang le tla eda mo le edang gona but this is the way nna ke understandang ka gona go ya ka ditoro ka mokgwa le ke experience ditoro tša ka gona and ge ke botšiša mangwele ya ka dipotšišo ka mokgwa le gore ke kry-a dikarabo ka gona that's why ke tlile to this ke a leboga dipshineng ka tšatši la lena